wavuze ntubwa mbere bwo ndatangiye kwihanganisha kuri ivyo bintu byose waciyemwo abo bantu bose wabuze ukabura cane cane bari mu navuga ngo mu ari resultat y'ibi bintu turimo iyi ideologie génocide yakwiye akarere kose kuko yabo wari ku rugamba canke yabo wari ahantu hose ntibapfuye bishwe n'ugwabo bishwe bagwana urugamba bitwari kwikora umwana w'umuntu agwana kuko hari uwundi yamaze gushamwa ivyimviro ko atezwa kuwundi hari umuntu atatezwa kubaho rero ukomere wihangane ikindi nagire mvuge banashaka ntace bagiye ivyo iragiye yavuze iragiye ivyo yavuze yabikuye muri space yanje nariko nkoresha haje umuntu abwira Damien niho yarari twari kumwe muri iyo space ati Damien niba muhe mic ndamwagiriza hanyene ku bintu vya ahahuriye na Kayumba iyo space cyo shaka ngenda guhe extra ndayikate iragiye nshobora kuba ariho yayikuye ndanabwira uwo muntu nti sugupfa ico ni ikintu cicageze gikomeye ntupfe kutwagiriza umuntu kugira umwagirize kuko natwe twabibayemwo abo ubona bitwa ba Sukana ngayi n'abandi ntaho ndabazi ntaho banzi baratwagirije ko dukorana na CNDD-FDD benshi twavuye i Burundi duhejeje kwicirwa na CNDD-FDD turiko turondera ngo twicwe aba bumvuga ngo ba Pacifique nahazwe bose barande twara abantu twari kumwe baje bagenda iyo bari uyu munsi badusize i Burundi so twaje tubuze ahantu habahambye abana bacu bene abo twagendanye inshuti zacu mu binogo rusange uyu munsi rero kubwira umuntu ngo akwana n'uyu atari byo si ikintu mfa gufata ubusanzwe ariko ndazi ko ico kintu cavuzwe n'umuntu araza aravuga ati muhe mic uwo munsi Damien ndamwukira mic anga kuyifata ati muhe mic ndamwagirize iyo oye canke nakuzana muri space nkagukatira nkakaguha imba ariho yagiye afatiye canke afite andi makuru n'ivyo kizimana navyemera muhire iragino yavuze ngo yaragushimiye kare 2015 jewe nari mu Burundi navuyeho ndiko maze hafi nk'amezi 3 ntashobora mba mu mwonga mbese mba mu mwonga iragiyo bikubwira uko navuyeyo arabizi uyisuka aje ngahana namubonye uyu munsi niba bandi numvuga ndakuvuga numva ndakubaga nkubagire ibisiga twese anga uko turi ranga sibyo ndakwiyamye ntumvuge urashaka kumufata ukamushira ku ruhande niba ari wowe uyoboye space ubikore reka banze uvuge reka banze uvuge hama bishobotse ko mvuga none ko gushaka kumvuga ninjye ubaye ikiganiro reka vuba vuga ibyawe suka umva uretse gato tuza buri wese aragerwaho ari gushaka kumvuga ninjye ubaye ikiganiro oya rindira gato buriya afite impamvu kuvuze iyo mpamvu reka tuyitega amatwi noneho nitumara kuyitega amatwi turaza kureba kuko ko nanjye nayikora mumarane mbifurije kutumvikana ushobora kumvikana nawe hanyuma njyewe icyo nteze amatwi reka vuge nawe nubwirwaho uravuga amoro fata ijambo urakoze cyane muhire uyu nyene uko nyene burya wikanze intuza abagize ntabwo nangiye kumuvuga kuko ntawe muzi aho ndamuzi ico ndamuzi ko nyene waraciza burya zico yiyagiriza kuko nagira mfatanye n'ibintu muhire wavuze wigeze kuza muri space ngaha udukura ko konti yitwa Vive M23 igituma ndabikubwiye abo ba Reynod abo ba Pacifique wavuze twarakoranye ama space bajya barampostinze ndumu victime wa CNDD-FDD nk'umu victime wa CNDD-FDD abana twagendanye bicishijwe amabuye Pacifique nahazwa arabizi ntiyarakiri Burundi rero uyu gituma navuze ngo nimba ari suga nimba ari shuga nuko ari umuntu yigeze kuzavuga ko twaronse miliyoni 13 zivuye kuri CNDD-FDD yatwiciye abantu yaduhambiye abantu mu binogo rusange haca haza niwe yari host benarubayita bari host na co-host haca ndamubwira nti jewe nanka kintu bita CNDD-FDD ndagusavye utwereka aho hantu hari umuntu umwe je nitwa ko twowe turi kumwe canke undi yatoye amafaranga kuko umuntu nzomugwanya gusumba uko wandi wose bamugwanya kwisi kuko nanka CNDD-FDD yankuye mu gihugu canje yanyicira uyu munsi ndabita aba genocidaire ico Reynod adashobora kubita ico Pacifique adashobora kubita la preuve kubera iki bari kumwe n'umuntu yitwa Gwasa twavanye ico gihe
tuvuze duti ntidushobora gufata ngo twemere gwasenya kinywa amaraso nk'abasende DFDD umujenosidere nk'abasende DFDD ngo abari bo baza twisange mu kintu ngo uyu munsi nsange ni nyuma y'umundi mujenosidere ntibishoboka baca bagenda bakangura Raino batugende mwumviza amaspace yakora ata amadolari 200 agenda wenyene bumvirize ivyo bya Rede Tabara umunsi namenya ko Rede Tabara yisha abantu muri Kongo bitwa abanyamurenge niyo munsi navuze nti kuko jewe ngwanya ideologie genocide rahiri hose ngwanya n'uwayikora yose kuko naho nari kumva ngo bari hehe canke ngo umunsi bari he novuga nti nta gihugu c'aba genocide ntizo kuja nta groupe y'aba genocide nimwe ntegezo gushikira aho niho mpagaze uyu munsi uko nanka sende David nk'aba genocide niko nanka gwasa nk'umu genocide niko nanka Rede Tabara n'umu genocide n'uwicana canke ufise ikindi bahuriye ko nawe uyu munsi babimenye nimba ari umuntu yari kwifuza kuba yotaha maze kubura abantu mu muryango washika 15 kuva mvuye mu Burundi nta numwe nshobora kubona nta numwe nshobora no gusezera ahantu nshobora kwegera Burundi ni mu Rwanda ariko ndababwiza ukuri naho byose abako nazosubira mu Burundi ako numva ko ari umugwi groupe genocide y'Ikigwana ngwiko igomba gusubira ku butegetsi na dede no fuma ngenda nkahaheba nkayibagira ariko nshaka ko Burundi butazosubira gutwarwa na groupe genocide after sende DFDD mubona nivyo bari kubakora bica biheraho tubaye uwo mugwi suka n'abandi bantu bitwa ba ATM n'abandi bavuga ngo aba bantu n'abasende DFDD nk'uyu munsi wofata muhiruti n'umu FDLR wumve umuryango wiwe ivyago wagize bagwanya inkotanyi bagwana mu nkotanyi bagwanya aba genocide bitwa aba FDLR bitwa intera mu ico gihe umuntu yo catsa akamwita ngo umu FDLR uyu munsi niko twatutswe n'uyu ambassador uyisukana nga yarimo bahabwa amahera na Reynold yatoze arafata umwanya wiwe muhira okay arafata umwanya wiwe Reynold simuzi ahubwo ushatse okay ntacyo komeza urafata umwanya wawe kuko zabaze sha ntabwo Reynold yampa amafaranga zabaze ari uwuhese okay so nje ndaguhewe umwanya ndavuga inyuma yawe banza uvuga komeza uvuga ijambo ryawe unkundiye se Nico gituma abantu bitwa ikintu cy'ugu citwa u Rwanda kubona n'uyu munsi muri ya Unity Club baje gukonfirma twishwe n'aba FDLR 2015 bafasha abantu kungu bakora ibintu bidashoboka hakubona uyu munsi bafata ya platform nahora nibaza nti ngira byo bari bide ariko ubona genda bwire ko abanyarwanda nzohangana nabo ku ruhande rwabo kuko namenye ko nabo hari ibindi byinshi byinyegeje ubwa mbere sinigeze mvuga uretse kumva umuntu yaje ayo mazwi ushaka muheno yakurungikira yavuze ico avuga ati hurungikira Mike Damien avuga iki kintu kuko mfita ngo makuru ko yari muri P5 ndavuga nti that's a serious allegation shaka gukora ku muntu duza uduha intuzi narahaye na Damien Mike tiyayitora aho je niho mba mpagaze nanka ko umuntu arengana pe nanka ko umuntu arengana mu buryo bwe bwose cha tubabwira Damien ivyo wakoze muhire twarabikoze uwitwa Ndondeza Mangetengete yihaye yafashwe kubera nyine umuntu atacari ico arakoreshwa kuri ibintu bitagira uko bisa bitagira uko bivuga ko vyovugwa agenda haza umwana w'umunyamunenga avuga izina ry'umwene wawe yishwe ngo I don't care ngo twe turiko tugwanira igihugu uyo muntu yakaba afite ubuntu nabuke navuga ati uwo ni ubita mu mfura z'akarere mu kicarana kubera iki kweri kuvuga ngo ugwanya ideologie genocide ukacushigikira ukacuvuga ari umuntu avuga ngo abatabazi niryo zina urizi kahise rifise mu Rwanda aba bose bariho abitwa ba African boy yaruse kwica umujya ngo mbega mwege ngo muvuga ngo mugwanya sinde ngo butungane mutwa kandi mwege imbere butungane haza ngo butabera uri kubibwira abantu biciwe uri kubwira ngo haza ubumwe ngo haza ubumwe se ikico bivuze niki sishobora gutahura umuntu w'umunyarwanda yitwa ko yagwanye mu nkotanyazi impact ya genocide canke genocide ukajuza ukicana n'umuntu afise izo ngenga bitekerezo canka ashigikiye umugwi wakoze nk'ivyo nyene nimba ari umuntu akavuga ngo akeneye kugwanya mu genocide uteza kubagwanya atanu umutoreye uyu munsi muhire kananura n'abandi bubuna nka muhire afise nka Patrick Nehimana kuko reka aravuga ku kibazo muhire wakeneye kugira uwo mufata gute ntitubeshanye uwo mufata gute ivyo rero birahera birakomeza hakaba abantu uyu munsi abagwasa n'abandi abasubira kuzuza ngo tubwire ngo Burundi ntimusire kuvuga ngo unity ndafise unity n'abarundi tuvuga duti tuzogwana shaka bitunaniye bitufata imyaka n'imyaka ariko nzosubira kugwana dukoresha
turi kumwe n'umujenosideri n'umwe. Ibyo mushake mubireke, nta n'igihugu na kimwe kizosubira kutwemera ko twemera ko ari umuntu w'umujenosideri canke afise ingengabitekerezo ya jenoside aje imbere ngo agiye gutwara ibihugu. Iyo power nyene, ivyo nivyo byadushikanyeho turi uyu munsi. Nico cashikanye abantu, aho abantu bapfa, aho abantu bapfukamye ngo ni ibintu bisanzwe. Muhire ko ari kumwe n'umuryango wawe yabuze. Why? Kubera iyo genocidal ideology yamaze kuranda mu karere, mu kwigwanya bibwirizwa ko abantu baja hamwe. Kandi bakavuga bati Muhire yakivuze neza, ntushobore gutorera ngo wamorofati afise ingengabitekerezo ngo nuko aje kuvuga kuri topic yawe. Why? Abo bantu kubacira umukenke, kubabwira duti iyo ideology ufise canke iyo tolerance ufise kuri iyo ideology tuzaho yatugejeje mu karere. Arega buretse gato muce mu ijambo, nicyo kibaye muri iriya space. Abanyamurenge bo ubwabo bari kumwe batinye kuvuga kuko baganiraga ibyabo. Ni nkaho bari bambwiye ngo wowe uri kwivanga busohotse, nicyo bari bakoze. Noneho bibagirwa yuko njyewe ntari umunyamurenge, ntari n'uwo muri Noro, njyewe ndi umurevolutionnaire gusa. Ni nayo mpamvu uwancecekesheje, uwa hostinze n'umuko hosti jenza nyandikira mu gikara ati nanjye menya bamanuye. Bakumanuye bwahe? Kwa uri kumwe na bene wanyu wishimye ucinye icyara uvuna sambwe wishimye. Njyewe bantaye umusozi ukanezerwa, ntabwo ari uko nguko nkora, ntabwo ari uko bigenda. Komeza. Urakoze Muhire. Ibi abantu batabihinduye ngo ibi bintu bihinduke, kuko uyu munsi nimba rya shusho mu Rwanda muyibona, murabona umuntu mu FDLR uyu munsi Pacifique ntazwe ntashaka tuvuga ku kintu cyitwa genocide kubera kontra vitanye n'umwitwa Gwasa. Umu FDLR yari umukoloneli ujye kararuza bamwica Muhire niyo twari je nari mu gihugu cy'u Burundi, baduhigisha intuze, bafasha abana batandatu, uwitwa Gahumira agenda bakubita amabuye mu mutwe. Ayo mafoto no yabereka nta numwe yesura kugira ngo kubita izimbwa z'abatutsi ngo bahamagare wa Kagame wabaza batabara. Ayo n'amajambo bakoresha. Ikindi gikomeye cyane kandi ukwiye kuvuganaho, ijya image ko mu FDLR ari watanga warning akavuga ati mu Burundi 80% y'abasenze FDD n'abagenosideri. Mwibaza ico kintu Pacifique nazo twavuga ico kintu ngo n'abatutsiza batwise izina ngo batutsiza. Iryo zina ry'abatutsiza rivuze iki? Mwosigurira ngo basper tutsi. Twavuze duti jewe amorofati ubututsi bumarike kuba umututsi. Ariko umuntu igihe abatutsi bazopfa ngo singira ikintu bivuze ko nico kingira umututsiza. Uyu munsi nimba mu Rwanda inyuma y'imyaka 30 mufize igihugu kimeze kurya kiri ku majambere kuriya, mukivuga ati turacagwanya macafise ubuntuze bw'ubwirinzi. Mu Burundi FDLR kabariho yagize headquarters uyu munsi kuko no kwa bamuhire barabirukanye, ubu bari Burundi. Ivyo bakora Muhire ntabyo nabikubwira, ivyo bakora ku bana b'abakobwa batutsi kazi ntabyo no kubwira. Uyu munsi bagiye ibiziga bahambye 2015 bariko barabizura ngo nabapfa ico gihe. Hari n'inshuti zacu no mu famille yacu, ukaca wumva umuntu araje ngo ntimusubire kuvuga ibya genocide. Uwo n'umunyarwanda yitwa ko agwanya ingengabitekerezo ngo ivyo bumwe ngo nimuje mu bumwe twisange inyuma ya Gwasa, twisange Gwasa asubiriye abasende DFDD. Ivyo bintu ni abo bantu n'ubwo kubuke. Nico gituma navuze iki kintu Muhire, ndasubije mu majambo yawe. Reynold yagiye ngo atoza akabwira abantu, yandika abantu muri inbox ngo akakabwe mu kareke ngavuga ngo by'abatutsi ngo twebwe dufise ngo contre na M23. Pacifique ntiyazo yaca avuga ngo turabaspy ngo kubera tuvuze abatutsi. Nawe ari akorana na Reynold bazanye Gwasa ngo bikunde ngo bavuge ngo biyitireye M23 ngo bakomeze. Hama ikindi womeye rero Muhire, shaka hushyira akadomo. Okay, reka ndangize. None ahubwo uraza kugaruka nyuma. Reka ndangize. Gevarayi utagira isoni, uri gusaba ijambo kumeze nk'uri kunyara mu isoko, ubuzi ko ndi buri guhe, ariko injiji ntimugira konje. Reka nkwerekesha ugiye. Okay, komeza. Reka ndangize Muhire, urakoze. Izi space twebwe taba ari izi space nta mututsi wo mu Burundi bakivugwa, nta mututsi wo mu Burundi bakivuga. Abo bose babumva bavuga babivugira ati tugende tugwanye sende DFDD kubera badatanga igitoro mu bantu, naho bica abantu bakoresheje ubwoko. Murabona ibyo bakora muri Minembwe kugwanya ideology, badamye nta kindi kintu dupfa, baranarwanye pe niko ndavyumva. Nibavanure n'impozi z'ikibizabicenye wa genocide cyangwa bafite izo ngengabitekerezo cyangwa abatagira ibibazo n'iyo ngengabitekerezo babakureho. Ivyo bidashobotse naho bazoshirwa nk'umugwi w'abandi, kuko twe tugwanye ideology genocidaire tuzobivuga tunabavuge tubashire mu majwi. Urakoze. Urakoze cyane. Ngira ngo abantu bamaze kuba benshi, ngiye kujya ntanga ijambo muri make uvuge ukurikireho ndakurikireho.
nta muntu uri buvuge ntamuhaye ijambo nuvuga ntaguhaye ijambo ndakumanura, to be honest. Niyo mpamvu navanyeho njyewe ko host, sinkunda aba ko host, kereka ndi muri diplomasi. Naho ubu ngubu ndi muri diplomasi, ndi guhangana. Mwabyumvisha neza ko ndi guhangana. Suka fata ijambo. Yes, Muhire P, umeze bite? Aha. Meze Muhire neza cyane. wansimbutse ariko ndagira. Oh, sorry wangu. Uretse gato. Suka buretse. Waje wiruka kubera ko tuziranye. Mpita mbona ari wowe uri bubanza, ariko habanje Dev. Dev fata ijambo urakurikirana Suka. Yes, thank you Muhire, murakoze cyane. Niba ngiye gutinda, wamfasha ugashyiraho akadomo, jewe ntaco bimbwiye. Ariko reka ngushimire kuri ya space ukoze. Ufite nabaye muri iriya habaye ishize. Nabaye very shocked, numva bigiye kumbabaza, ariko mbona ibibazo twagize Dalepe de Grand Lac, mbona yuko abantu babaye affected batagishaka kumva ukuri, kandi ndatekereza yuko nitumara gushaka ukuri tukamenya n'igihe twagira abagambanyi batwihishemo, nico kizaduheza mbese kubona izo turwanira. The reason why nabaye shocked, numva yuko nta nubwo nari mfite kuzamuka muri iriya space, ariko nandikiye host mu Zubahiro na co-host, ndavuga ngo mbasaba mu Zubahiro mwamureka akavuga. Numvaga batanga ama excuse ngo wagiye out of topic. Now umuntu wese uzamuka kuri ino space yatubabarira ibintu byo kudefanda ibyahabaye muri iriya space ishize. Dore nje impamvu mbona yuko yari mistake. Wababwiye story zose za General Makanika z'abakongoro, ubabwira story zose zagiye zihaba izo mwakoze byose n'abariya abangaba mwabanye za Indiana. Ibintu byose byari byiza nta kibazo. None ngo ugere ku bibazo bya Red Tabara, je waza victim, nivyo iragiye avugaga nk'umuntu uri victim wazo. Ndavuga ati ahubwo ahangaha bagiye gutegera information batari bafite, bagiye gutegera amakuru kimwe naje nishiramo, kubera yuko iriya raporo wavugaga nayibonye isohoka badushinja buri gihe ngo twe dukora na Red Tabara kandi turaba victims. That's one. Yewe n'abatumva koze turimo nawe tuvukana uno munsi badushinja yuko ngo turi kumwe na Red Tabara. Ndavuga ngo everybody is going to pay attention kuri iki kintu, kuvuga ngo ntabwo ari urimo kuvuga kuri topic ngo topic yari 0.0. It's a big mistake. Abantu bose bavuze n'abakurikiye, ntabwo naye nazamutse, bavuga ama story maremare, nawe wayababwiye barayishimira, ariko ngo uje gutanga izindi information kubera yuko umentioninze amazina y'abantu babiri, it doesn't matter. Nushaka umentioning nka Dev mbaze why wicaranye na Red Tabara, why wicaranye n'aba bantu bakoze ubugambanyi. Mba very disappointed cyane. Numva yuko dukeneye abagabo bavuga ukuri, bava mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo. Ukuri niko kuzatsinda kimwe na koze dufite. Ikindi nakubwira Muhire, mbo kugeneraliza ngo wama wumva yuko ngo swate ngo majorite y'abanyamurenge, ntabwo ariko mbitekereza. Naje nje nyine kubwira ndiwe, ntabwo byanshimishije, ariko nanga karengane ahantu hatari justice bituma mpaguruka nkavuga nkanga guceceka. Now kuri host na co-host nimba ari Boston, muri abagabo Muhire ushobora kuba utamuzi. Jewe ngize iminsi ngenda mu space yiwe, ugende muri DM mwandikirane, nubona temera mistake cyangwa yumve yuko ufite nico kibazo tubwira kwemera mistake. Njewe ngategera mu bantu 200 nkavuga no, this is not right, hariho mistake. Ugiye kuduheza information zifatika nziza zizadufasha kugeza none munsi nshobora kuja kudefana nkavuga no, ivyo uvuga urabesha, iyo Red Tabara urimo kuvuga. Ariko numva igiye kuba nka subject igiye kuba sensitive, kandi ari byo twakagombye kumenya uyu munsi. So ariko icyo nakubwira Muhire, courage, dukeneye abagabo bavuga ukuri. Ikindi nuko ari Boston ka co-host cyangwa se host, wazavugana nawe muri DM mukabihindura ingana abagabo kimwe nanje nawe no munsi dushobora kugirana ikibazo Muhire, umunsi wa mbere wa kabiri eba nkaku approachinga ngashaka nimero zayo nkakubwira you know what nibi nabona urakomeje, ubwo nyine nkabona kukwataka n'ibikina biki. Ariko habayo mistake, sintekereza yuko abantu baje kuja justifyinga ngo wagiye ngo out of topic. Ndakubwiye Muhire no munsi ngiye utaje kuvuga kuri Red Tabara, ndabivuga nje nk'umunyamurenge, ukavuga umbaza impamvu uje gusangira swate n'akagara cyangwa mwirirwana mu space, kandi jewe ngenda ngiye kubaheza amadeba cyangwa se tugiye gukora amadeba. Ntabwo bari kuvuga ngo ntuvugiye ngo uyu nguyu n'uyu. Ariko I was surprised, I was so shocked kugeza igihe bakumanuye kuri mbese kuri platform, nandikira host, nandikira na co-host, bambwira yuko it was out of topic,
ariko nje nguhaye ingingo nka zitatu zerekana yuko utari out of topic. Saba murakoze cyane kandi courage. Urakoze cyane ngira ngo ndabanza nisegure kuvuga icyo abanyamurenge ngo nibo babikoze, nibyo nibo babikoze, nubwo atari bose Grand bari frere babishyigikiye. muhi nubwo wari I- utarangeraho nije ni- ne akajambo gatoya karama kajana nako Ogi- Auguste buretse gato ntacyo ndaguha unyunganire, nta kibazo urakavuga. Kubera ko uyu mugabo wari wahostinze yitwa Uzarukarishya nguyu hano, ntabwo ndi kumunegura. Ni umugabo tumaranye iminsi ku mihanda, ntacyo navuze atazi, nta nubwo natandukiriye, kuko nta kiganiro kiri specifique bari bateguye ngo bari kuganira. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, uwari ko host ni wo Boston twahanganye, noneho Uzarukarishya kubera ko ari umunyamurenge amukingira ikibaba. Buriya ntugire ngo yata umunyamurenge ari kubikora kuri, ari guhita mumanura akampa ijambo, ndabizi neza. Kandi sindi kubeshya, niko bimeze, niko kuri mu mitima yanyu, njya mbavugira ukuri mwana ni kukuvuga, niko bimeze. Hanyuma Jenzo wabibonye kuko ari inshuti yanjye bimwanga munda, aravuga ngo ndamugaya, ahita nkubita ka message ngo nanjye ngomenya bamanuye, kandi ayiho ari active. Ka message ndagafite. Uyu Uzarukarishya nukuri noze ndi kubeshya rici, niko byagenze. Ahita nkubita ka message ngo mwana nanjye ngomenya bamanuye, nari mbizi neza ko batakumanuye kuko wari uri active. Noneho ahari wibagirwa ngo nibagiwe space kubera ko maze iminsi muri Kongo, ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu mwebwe dufite aho twakwibarangurirana kuko tuziranye, ariko Uzarukarishya nakugaye, rwose nakugaye, kandi nzakomeza nkugaye igihe cyose ugikora utya, kubera ko wagaragaje intege nkeya cyane imbere y'umurwanashyaka mubana mu buzima bwa buri munsi, murwananye mumaranye imyaka ku mihanda. Icyo nakikugayiye. Hanyuma Boston nge simuzi, njya mubona hostinga, menya harazi ngo kugira aba followers 15 ngo ubwo uba wafashe space ni space. Iyo dutandukanye hano buri wese ajya mu buzima bwe, iyo mubaye abagabo muhavana inshuti cyangwa mukahavana abanzi. Ariko nkubwire ko naje gushaka abanzi kuruta abakunzi, kuko nzi neza ko mvuga ibitabaryohera, ni nayo mpamvu ntawe nihongaho iyo ndi kuvuga. Kubyerekeranye rero na buretse ndaguha ijambo, ndakumva buretse gato memuretse mba muting ho gato. Byerekeranye rero na Jenzo, nawe tuzibarangura, buriya hari aho tuzibaranguranira kuko yantereranye, yagombaga hariya guhita nzamura byihuse, cyangwa se agandikira Uzarukarishya akamubwira ati ibi bintu ntago ari byo, mushaka ukundi kuntu mubigenza. Naho bakomeje ikiganiro nkaho nta cyabaye. Mureke iyo mbese irije guhobagira, igende ikore space yayo sha, muyireke sha. Umuntu numvisha wagerageje kuvuga ni nkwakuze, menya nawe nagiye akivuga, menya nawe atamaze iminota 2 ari kuvuga, menya bamukashije hari, ariko bashobora kuba bamuritse agasoza, ariko menya bamukashije, simbizi sinzi uko byarangiye, kuko nahize njya gose ngari kuvuga. Rero ndagira mbabwire ko ibintu bibiri ngiye kubabwira ntari bwongere no kubivugaho. Icyambere nuko niba ukunda mwene wanyu kuruta uwo mufatanyije revolution uri umugambanyi. Icyo cyo ndakikubwira, kandi nta mwene wanyu nta mwene wacu, twese turi bamwe. Icyo cyo mbe nkikubwira. Cya kabiri, byaba ari ubwenge buke gutekereza ko mwene wanyu ari umunyamurenge kuruta uwo muri Noro, kuruta uwo muri Side Karehe, kuruta umuhutu uri muri revolution. Ntabwo revolution ari y'abatutsi gusa, icyo cyo mukibagirwa. Ibyo rero nimukomeza kugendera muri iyo njyana, revolution izongera yicume. Niba yarishigaje amezi 3 cyangwa imyaka 3, ubwo tuzakomeza tuyirwana indi myaka 3, kuko tuzarwana no kubumvisha, turwane no kubashyira ku murongo, bitewe nuko haraho tugera ubona ari ngombwa uhereze faveur mwene wanyu. Ubwo niba ari umuhutu muri gukorana uvuga uti ntabikwiriye kandi ari ubikwiriye. Ibi ntaho bitandukaniye na wa musaza nigeze mvuga mu kanyataka, wa musaza wari uri kuvuga ngo M23 ngo iri gushyira ngo abanyamasisi ngo mu myanya ngo kuruta abanyamurenge, ngo kandi yarageze wabo mu Minembwe, ngo yarageze wabo ngo Bukavu. Nkibaza umusaza wari uri kuvuga ibyo atazi naho isasu rigurirwa, adatanga n'umusanzu, ni wari uri gutanga ibyo bitekerezo, kandi abenshi hano babyumva kimwe nawe. Murabyibuka ni njye nyine wahagurutse muhibye, ariko bari banyishe hano, Imana niyo yakinze akaboko. Niba mpagurutse mvuze bya Red Tabara, ndakubwira Red Tabara kuko ndi mu bayirwanije, urumva, ndi mu bayirwanije. Yewe mfata imbunda ndayikorera, magazine 3 zigashira ngashyiraho izindi. Wowe urinda umpagarika kuvuga Red Tabara n'abayishyigikira? Urumva ufite rezo ku rwego rw'ishime, mbese mwafashe Musinga muri kuganira nawe,
ntawe ubavugiramo never. Musinga ni umuntu nkanjye, nta experience afite iruti yanjye. Musinga simuze mu gisirikare gusa ndamwubaha, ariko nanone sinigeze mubona 2017 igihe ngewe narasanaga sinzi aho yarari, na cyane ko nta n'abanyamurenge icyo gihe banaduteye n'inkunga, bari bake n'uwahamugariye bananiwe kumuvuza. Nge se ninjye bagirira imbabazi izo nyangabirama zigira abimbere? No, hari abanyamurenge b'ukuri kandi dukorana, ariko nabo nari nizeye, nari nzi ko dukorana, batangiye kunyereka icyo. Kuri iyo sije ndagishoje, kubera ko ngishoje. Wari ugiye kunyunganira Augustin, ngaho ufata ijambo unyunganire, ufata umunota mukeya kuko umwanya ugiye gukurikiraho n'uwasukana ngaye. wari ukitumye utinze sinzi ko nyumva muhire. Ndakumva cyane. Urakoze gusa usoreje ku magambo asa nkaho hakakayemo cyane. Ni byiza kuganira kandi turakuzi ku mihanda mu rugamba, ibyo ni byiza, gusa nkayo wari uvuze hanyuma ko waba utazi Dr Musinga mu rugamba cyangwa ahandi, ndibwira ko bitari ngombwa. Icyo nari ngiye kukunganiraho space Oya, narindi kuvuga gusa kugira ngo batamufata nk'Imana, kuko nabonye abanyandikira bavuga ngo uriya ngo mani ngo turamuzi ngo oya ntabwo ari Imana rwose. Deni uze kwihangana mvuge nisoza nawe wenda baguha umwanya. Njyewe nari nzamutse nibwo nari ngikinjira muri space, ariko iya kare nayibayemo rwose. Turazi urugamba rwawe n'abandi bari bahostinze, gusa nyine hari igihe hazamo akantu gasa nkaho twakita kurogoya. Akantu nari ngiye kuvugaho nakavuze kare muri space, wowe utarazamo, wari utarazamo. Nari navuze ko njye uko mbifata n'abandi bano turwana abakongomani bandi bene wacu badutera badusenyera, ntago bajya bamenya gutandukanya umuntu wo muri noro no muri sud. Ibyo turabizi, we muhira urabizi, n'abandi mbona hano hejuru Richard abizi, Sukana ngara arabizi na Espoir. Ngira ngo nitwe twenyine tujya tumenya kwitandukanya, bitakagombye kutubaho. Ntitwakagombye gutandukana kuko turi umwe, aduyi n'umwe, kandi nabwo akenshi tukabikora twebwe turi hano ku mihanda. Red Tabara ndaza kuyivugaho bukeya. Mbere utaraza uyu mugabo uri hano w'umurundi witwa Iragi yavuze ko ajya yibuka, iyo yavuze Red Tabara muri iriya space imwe gusa, yavuze ko azahita yibuka abantu yumvishe mu bija bavuga bishe Red Tabara. Twebwe abanyamurenge ngira ngo wenda we kubera kuri uri muri noro nawe uyanga kubera ko yatwiciye cyane, niho biva, ni twebuzi ndibwira ko ntawe wivugira. So akantu na kari gatumye mpita nzamuka hoste nako hoste ntitwokwama tubifata ko ari inama y'abanyamurenge yabayeho kuvuga ngo uvuge ngo abanyamurenge bari mu bintu byabo. Oya, yari space, yarimo yinjiramo n'umuntu uwo ari we wese mu buryo umvishe nabi, reka nkunganira narigize ngo wavuze ubu ninjira ngo bari nk'abanyamurenge bari mu bintu byabo. Navuze ngo nakotinze, ndavuga ngo urumva mu mitekerereze yawe uzarukarisha na Boston bavuze bati aka kajama ko turi mu by'abanyamurenge ari kuza gutanga igitekerezo nkandi, ubundi niyo logique. Oya rwose muyobozi uyoboye hano ntabwo twese abanyamurenge. Ndavuga uzarukarisha na Boston, nibo babiri mvuga, ntabwo ari mwese. Ibyo bintu uvuze ngo abanyamurenge ngo twari mu nama iyo ngiyo. Oya, avuze ko yavugaga, nanjye nibyo nari mvuze. Navugaga uzarukarisha na Boston, mu mitekerereze yabo niko bantekereje, ariko njyewe nanashoje mbabwira ko igihe nabivugaga ndavuga nti nge sindi umunyamurenge, sindi uwo muri noro, ndi umurevolutionnaire gusa, kandi abanyamurenge ni bene wacu, nanjye nta nicyo mwakora ngo simbe mwene wanyu, kuko urwo dupfa ni rumwe. Ngira ngo nibyo ngibyo cyane rwose. Muhira icyo nari ngiye kuvuga ibi memema, ndacafite n'izo message nigeze kusa nk'utabyumvikana. Boston ni inshuti yanjye, turaziranye, yari hoste n'ubundi, ngira ngo haza kuzamuka undi muntu we afatanya n'akagara, reka mbivuge gutyo, naje kumubloka ariko twarandikiranye, witwa Masisi Porte Parole. Noneho ndamuzi n'umusazi yari ya kanda ari na hano, nzi ko ari n'umugabo w'imfura. Noneho
uriya yatangiye kuvuga ibintu bitagize Boston aramumanura, amumanuye space yari yakanda Boston ariko host ndabyibuka neza, ndamwandikira ndamubwira uriya amumanuye Boston yaravuze ko agiye kumumanura, Masisi ahita avuga ati ariko abanyamurenge mwigize biki. Ndamwandikira ati se wewe ahubwo ufite ikihe kibazo, umuntu arakumanuye wenyine ku giti cye, none buriya se Boston imbere yuko akumanuye avuganye inama n'abanyamurenge. So icyo nari ngiye kuvuga grand frere, nari numvise usa nk'ubivuga ugeneraliza ko abanyamurenge boba bagize yoba ari erere ya hoste nako hoste bombi babiri, cyangwa akaba ari umwe utuntu asanga babisangiye, kandi nyuma wakoze igitaramo tukijemo n'ubundi turi abanyamurenge, impamvu twaje tujya dutaramana n'abantu bose ariko we turataramana, niyo mpamvu turi hano. Twosa nk'abagisimbutse ukamusa nk'usimbutse icyo cyo kuvuga ko sinokwanga kuza muri space yanje riti kwanga inkwakoze oya rwose ntunagire impungenge, uze ngewe reka turenga icyo nkubwire, ngicyo dupfana rumwe. Uyu icyo cyo munsi hari umuhungu uvuka i Masisi waguye mu Minembwe aho arwanira ubutaka bwo mu Minembwe, kandi jewe nawe twicaye hano ku ma space yo twumvaga yobona ko mureke kuvuga uko gakera mugiye kuvuga abantu ubaye gute oya gapi. Njewe utanze urugero ukugize ngo ndavuga ni urugero ari narimvuze gutanga Gapita, ntabwo atwumvise uri nje kumva neza. na Muhire turi gushwanira kudupfa utuntu tw'amaspace tukanabizanamo ibintu bisa nkaho bifite ayo moko. Hari umunyamurenge uraye ahandi hameze gutyo botugaya. Wakoze grand frere kandi uze gukosora uko nguko. Okay, wakoze cyane ngaho sukana ngaho ifata ijambo. nanje urakoze umunota umwe nibamara kuvuga. Genda Gapita urakurikirana na Nyambo kuko Nyambo arakurikira sukana ngaho. Urakoze cyane, reka ngushimire Augustin, vuze neza, kandi reka nshimire n'abandi bose. Reka nge nzamuke mvuge ku kijyanye n'abantu baza bashaka guteranya ahangaha space nakoze. Nge ntabwo nabaye muri space bakumanuye muko nari nsinziriye nkangutse none ahangaha. Space nakoze space ndi kubaza ati se ko abantu bavuga ngo harabariye ngo miliyari niba ari miliyoni simbiza n'amafaranga y'amarundi ngo agana gute, abo bantu ubwo baba barayariye. Sinigeze mvuga izina, icyakora hari harimo umugabo bita Turaje cyangwa Turaje Kagasaza kimbuzi y'ubusana ako gasaza karazamutse. Indi space nakoze yababaje abantu nuko nakoze space Rubaita ntago yigeze ambera ko host, kerekeje undi mu Gifaransa nibwo yambere ko host. Nakoze space ivuga iti muri Red Tabara abaje kwica ntabwo bari sectione mu bwoko bumwe, ahubwo haje ubwoko bwose bishe inzirakarengane zazize uko zavutse zizira ubusa. Ntabwo abanyamurenge bishwe hariya, ntabwo ntacyo bakagombye, ntabwo bakagombye gupfa bazira uko bari. Ndavuga muri Red Tabara hashobora kuba harimo abahutu n'abatutsi, ko ntabwo ari abahutu gusa bavuye mu Burundi, ntabwo ari n'abatutsi gusa bavuye mu Burundi. Inyangabirama hano zirazamuka. Ninde muntu wakoranye reka mbabwire, Iragi arihe? Iragi menya yamanutse. Iragi wowe ni kangahe bavuze ko wakoze muri MSD? Ni kangahe uyu munsi bavuga ko mukora muri CNDD-FDD? CNDD-FDD uyu munsi wa none. Niyo mpamvu cyo ko ndashimira umugrafere umwe wanyandikiye mu gikari amwe ati aba bantu bavuga Red Tabara uko biri kose Burundi buzamuka hariya buvuga ko iriyo ariko yarashize. Icyakora abariyo n'abadede biyitira Red Tabara. Urumva nkavuga nti uwo muntu ndamushimira, ari naha ngaha ngira ngo yes arahari ndamubona. Ariko ndagira ngo mbabwire aba bantu bazamuka ahangaha cyane cyane ndavuga b'abarundi, reka mbavuge nabo bagiye kuzamuka bavuge. Mwebwe mugiragenda uyu munsi mukajya mu Burundi mukirirwayo, mwagira ahangaha mukaza mucanamo abantu mubacamo amacakubiri mwebwe ubwanyu. Vuga amazina. Reka mvuge umubyeyi, reka mvuge ihangane, sibyo amazina reka nyavuge. Singiri kuvuga navuze Amor Fati na Iragi.
mwebwe ubwanyu mvuze ko mwakoze muri presidence ya Nkurunziza ninde wabihakana mwebwe ubwanyu uzana amapreve ariko se waretse nkavuga ko ndi kugerageza Ah, kuvuga oya duha nyambo amapreve urafunga mikoro ushobora yawe kureka suka abanza ushobora avuge kureka nkavuga nawe urakurikiraho ngaho nyambo muhira funga mikoro suka muhira avuze nshobora kutavuga muri space ya muhira nanjye ngakora space kandi suka vuga ufite rwose ijambo ntawe uri kwaka nta no kuvugiramo uri bukuvugiramo ndamumyutinga vuga uwitwa Timba uzamukanga ni bande bantu baje bashyigikira uriya musaza wirwaga avuga ngo abahutu ngo bagomba kuzashaka amaviza iwabo mu Burundi uwo niwe wirwaga bivuga azamuka ari kuvuga ngo sukanangaye ngo ni umuhutu icyo nzi cyo ngira n'Imana muhira aranzi n'abandi bamwe hanga baranzi arumva ko yabeshye ubu muzamutse muri kuvuga mubyara wanjye igadress nicyo mushobora kuba mupfa ati nawe ati ni umuhutu uwo bita Sigma bazamutse ubungu bazamutse bamuvuga aba barundi nibo baza kumurusha abantu bakamurusha Richi bashobora kuba barabanye bakamurusha Muhire bashobora kuba barabanye bakamurusha Sniper bashobora kuba barabanye baranavukanye ahubwo uyu munsi wa none mukaza muri kuvuga ngo barunaka ngo nabahutu simwe mwashinje ngo ejo bundi gende umuhutu mureke mbabwire nubwo naba umuhutu naba ndi umuhutu mwiza urumva naba ndi umuhutu wubaka ugira ubumwe nubwo nabaho kuko nabo barahari Bwana ko bahutu bwiza ndagasetse iyi stress irangora kwijera oya barahari none se mbibeshye hari abahutu bazima mwebwe ubwanyu mutabyemera mwebwe ubwanyu ntimubyemera ntago mwemera ko babaho icyo nicyo rero twebwe tubarusha mwirirwa musakuza ahangaha murashaka kujya gushaka murashaka gushaka justice kwa Ndayishimiye hajya ariko azayibaha kubera ko namwe muri abadede azayibaha kubera ko muri abadede namwe mugasakuza ahangaha muza kuduteranya umunsi ku munsi urumva ariko muhire ntatwifatire wavuze nakuretse musatsi inzobe nimba ari uko bizabigenda ngendaza musatsi inzobe muhire wakoze reka mbabwire niba mushaka mwebwe muze gakeya muze mujyanye mufite kumva mukuruta uko muza mushaka guteranya abantu Damien ejo bundi hari ikigabo cyazamutse niba cyitwa ngo iki kivuga ngo ni ikiavoka bahimanga icyo ngicyo bahimanga aricyo cyabahimanga icyo ngicyo cyaje kiri kuvuga ngo dufashe ngo Red Tabara Damien we ubwe nyirizina arangije arakimanura thank you yarakimanuye no muhire ntabwo ndi burya imboga ntabwo suka hari ahantu rindira gato suka witonde kuri iyi ngingo utagwa mu moshya nka Petero urumva reka nsoze reka mvuge yes wayoboye ikiganiro neza natwe ukaduha amagambo nta kibazo abantu bakareka kuvuganiramo nibwo ibintu bimenyekana na neza ariko uyu navuga uyu akavuga imuko yose muting abantu nta kibazo Timba nindi wewe ko yitwa Rafael usatse inzobe muhire witwa Timba oya buretse suka buretse gato suka ngo haye umunota ugiye kuvuga amakwe reka mvuge ni none uri kuvuga ute n'abamyutinze tukunda je imyutungura mani n'abamyutinze ngende kukubwira ni ugiye guhabwa reka nkongera iminota 2 wowe uvuge ibyo utekereza ubirangize nyamba gukurikireho urebwumva baye guilty nawe arazamuka avuge ngira ngo nuko nguko kubera ko ngira ngo burakeye hari akanama ngiye kujyamo ariko ntago nkajyamo tutararangiza iyi space kuri buri muntu wese wazamutse agomba kuvuga suka fata ijambo asante muhire wamyutinze wangu wari wamyutinze hoya bifata kanya kwiyamyutungura urumva icyo nashatse kuvuga mwiza mushaka guteranya cyane abangabo uyu turaje wirwaga ari umwarimu wanyu mwebwe mwirwa muvuga ahangaha ninde umuntu uyu munsi umeze wirirwa uvuga nabi AFM 23 natwirwana uyu munsi nka turaje ariko turaje kubera ko namuvuzeho namuvuga mukaba guilty mwese ahangaha muzamutse mubabaye kugeza uyu munsi mushaka kugira ngo munateranye n'abandi navuze Amor Fati Iragi Timba
reka ndeke kuvuga soma ku rupapuro aho baguhaye, soma cyane kuko ntawe tuzinanye, soma aho baguhaye list. Iragiye gabanya Iragi. gabanya wareka bimuvugiramo Iragi. okay navuze ngo RSPC nakoze icyo mwebwe mugire nuko mwirwanga musakuza muvuga ngo turashaka ngo justice muje kuyisaba nyine ndayishimiye azayibaheza kubera ko mukorana nabo azayibaha ariko twebwe ntacyo tuzaba. ariko suka ndagira ngo uvuge ibintu bibiri, nawe uvuge ko bakorana na ndayishimiye ubizi. No muhire reka nkubwire muhire nibaza rero muhire muhire buretse gato buretse amoro fati buretse gato ntuvuge ufite ijambo ntitaye ku magambo y'ahandi muhire umva impamvu navuze kuri turaje bose babaye guilty donc barasakuje bavuga